ho nyina se support and shewa wan hwe ya this be a onyo maame bi ema wode ntuma twa awasone but we no nyina ni pensua bibi nya den emfrim ena ye bana manwesem ya ye kan so a aye kofi ni ama wo yem se ya meso mba ma yo se wo so yem se mfie na mama mfie nwotwe meso me ba me yo se eno a na eku yen so nti se ye kan on said no mu ko ye no regional organizer adima NDC adi mfonyi bi kwakire wo mo se MPP ni bi su sie bi wo mo ye ne dey senti na me ka se akoye kofi ni ata wo ya ye senti miso me ye se enti me wo ye me se no me so mba me nya wa me dey me yo se but o mo nwene ye enti mamufuo no so hu ye nye koto abade ma wo no o mo nwene ye because nipa na wo no hye ye se ye twe na buosu obetimi afa ne se kane na wonum se e bi atememu ni enhye nanso nipa ba ko mienu miense bi hye bi a wante hye wonum se bi asa abna de atu agu o mo no twa example enti ono so ko hye bi na nsa twere ne bi so ko hye bi nsa twere ne bi ko hye bi ano so de koi eso de na so hye ona wo hye we wo ye sofo ena wo hye wa so ko de bo nyom ba ko bi so de de bo nyom we do bi a o ya no we oi we wo di agara ka nyom oi ya tie musa we di bre so chese ye twu de wako heaven by force we no ye bre so de we preach dia say ni bre pa na aba oh enti adibo ho we say friend sabi bi say na oh me ka bi kwa na obi shirt bi yeah me say die dangerous. Ciao. We will see crash and nipper told them. Will be said, yeah, will be a one you know, will be a one to Oko Jabba is Jagatem say, be a said in Mamma. And there was a Abu Bobo Bono. Or Mimi, yes, and I say, yeah, they walk for Mamma. I disagree. Oh, Nasania, but was sick of beer more than what's the address is saying, no, and different from maybe a more honor, share to be a beer, a shadow. So, auntie, we say a chronicle, thank you, I want some dada. Now she auntie by Bibaye, on Sadansia, and the Parahakofan, cause, boy, you know, when you say a junior dear, the Baby Chan who say, what to we be? Nama, and Conama, okay, who be brow, Tibe Pio. Yo, this mama, I am a moon attribute, send your moon and higher than Quine FM 101.9, and ne Yawada. Now, some of the Kuwaka Tado don't know about Gamanso. Yamoni tell now for the median in Transi. Now, I'm a Peja Kuwaka Chronicle, Bresso Semnam de Brossu. Now, American Mampeniabi or buy in or Bogana Mampeniabi, Dr. Bow Umiabaso. Send digitalization or Kofat de Bar Ghana Memono. A idea a bebuapa na abuanso pa ti wabonen sem enso ediamano ko wakrata enum haya ena ndc amanyoko chitafo mpanimfo bia omampani dada ba ha omkire so mko chentale ebiti se so jatale no we de oso omo ye nipa nan enso eso omo ye nipa nsia ko wakrata ande oso omo eye nan na wonso ede omo aba mfonni aba abeto ha wonso eka omo ho asem ti ukotoko wakrata no bi na ato a na ohwa kasoa womu a ye komukokum soja ni bi ene ne akeka ka ho afede womu se ne mobile phone no anu mu hu no womu aba abehunu asamre de eno so be dia dance a kire womu a omudisa u kasam nti ukoto chronicle wa ensam dodo no a ewomu a obetimi akenkan de aka na poso ye bobo so ho na timi enso aboa yo ofa na me toaso de akrata ma fam de etoaso daily dispatch ono so di nsam hudo no abi na abasane America mampania be de chire eba mampania be de chire Ghana de abaso eno ho nsam krata de aba opetu sanso na America mampania be de chire ya wo chire so ba Ghana de ba ko wo ho na ni agye na no so wo kanfo ye pam chire se drones ahodo ye medical drones ye eboa ma yetimi di enuro ekomiamia tokuro di ntwono biara mu no wose Ghana de ye no ebradwe ne ntiase so na ye ka wiase ma nyina wor mo sa nim de ya Ghana ehurudi kan bi ye obo ho amane opetuo
na krataa nso akasa yi a wɔtwerɛm sɛ NDC amanyɔkuo ni mu no aka ne mmarahyɛ badwani bi ɛne wakasa yi a wɔkyerɛ sɛ hɛ adeɛ bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ so a wɔsɛ ɛsɛ ne ka wɔsɛ NDC mu no ɛnyɛ principles ɛna wɔnom adie na ɛnɛ sɛ wɔde w'ani kɔ fam paa kɔ fam wɔ NDC amanyɔkuo no mu a amanyɔkuo mma bi a nanka amanyɔkuo no da wɔnom akoma so wɔnom aba bɛso amanyɔkuo no atwa mu o sɛnea wɔn nam wɔ hia ne asisi mu no ɛha dwene yɛ paa nti yɛka ne yɛtwi ani so ɛde akɔ akɔhwɛ wɔnom saa nso na krataa ɛbɔ amaneɛ ɛwɔ petu yi a wɔkyɛ sa n'ano aba kɔɔ soɔ ɛwɔ mmarahyɛ badwa fie nyame yɛ adom ɛkyena ɛne na awɔtwe abatoɔ wɔde kɔtɔ yɛ de gye asoɔfoɔ tu mu na ɛkɔba sɛ dɔm kuma yɛ mu yɛ NDC amanyɔkuo bi akɔ akɔtɔ aba no bi ɛde agye asoɔfoɔ yi ato mu no ɛyɛ adeɛ a krataa ɛbɔ ho amaneɛ na NDC mmarahyɛ badwani bi ne wakasa yi a wɔtwerɛ mu sɛ nyame anim nie asam no korɛ yɛnto sɛ bi ɛne yɛmfa wada ɛyɛ adeɛ before sɛ abatoɔ no bɛkɔ so anaasɛ abatoɔ no mu no sikakyia deɛ ebi kɔɔ so paa ɔnom gyegye sika biaa na no wɔntumi nkasa sɛ sika no a ɔmo nsa kaeɛ no na ɛyɛ bribe anaasɛ ɛyɛ akyɛdeɛ saa na krataa ɛde aba yi a wɔbɔ ho amanneɛ ɛwɔ page 2 ɔsɛ parliament hɔ sika bi pie hɔ yes ɔsɛ sikakyia bi ɛkɔɔ so hɔ no mu wɔnom nsa kae sika bi ɛhɔ no nyinaa sɛ sɛ bribe kɔ so wɔ hɔ we wagasa bribe also mo saka sika bi na ebomo no won timi se kye ne nka se sika ne bribe ana se ebia ya America mampani abegye kyire be na ode ba na ye kyekye de ma saa da no obeduru ye saa so o man no emu nsem dɔɔso yo se na America no ade akoye nuafo enti wudidi mi am de bediu oboa me a meboa wo eno na ekoso daily graphic na mapagya na America mampani abede kyire a obai ena samre die senia yedi ka abom amane no yede no call Cape Coast na ye na no ma ene ebi kopie America mamu a ene black Americans wo mu ye ne makase akase wo ho no kwan ya ne fa so ede wo mu free krom akọ mi se die nam nim se samre mo ha kom dim be ko bi pe san se so na maso oden wo so ye se ba wo aso oden wo busua mu no woni ye ton wo am de kaminim se de nya me kwa kodu ena oso maami ko hunu ye no na ewira ko na osun kwanya na bibifo ye de mo fa so nie na we nka mo ka we a kire na mo tabiri sika bi di amaye na de ne kakra mo twam sanse ye na nanom nyansa ne wo mo ahode bi so mo sara fie nko o tabiri sika di amanse se compensation ne sika di amanse mo de ye dey dia mo be ki ebo sempo a sabe mo ntimi ntwa no mo de ye dey o fa foforo mre so de odi bi ma wo mo di kan de bia debia wo mu kachem se mu ton no wona na ka wo hwe obeyem fie yie pa eno mu ton no no samre wo hwe a wo mu bo de ensabo no basketball wo hwe ba akokora atu se ofiri mabusuam wo hwe a me na no yam se wo mu de ko America no na wo enti ka kroma samre wo te ha kai akosi eno aso mo san fa ship me fa yenko ye be ko ese wo ka so mbe fa mo akọ ebesi ho no mo a no so mde mo call Russia na Ukraine mo be ko se de nipa be se mu ma no Ukraine kan be ko na Ukraine go front ho one ti se ko si ye na Ghana di shafo bi ye se o ma ba Ghana mo se o mo de so ba Ghana pa de lalai o mo ma have no de lalai akosi ye be ko Ukraine ye se ye be ko one ho ana be ko one ho ama fo di bra Ghana fo nyina do I say no be ko bi ana do I say no be ko bi o ko ko etu sani ye baby a ekro no de se Ghana fo nyina nyakwan o be free Ghana memu amoma no enso ada ho a obia ntim be kamre wane nkokora na apemfo ana apemfo so be ko nya be ko apemfo be ko bi apemfo ye ma no be ko bi na se we kwa de nko mo fa ya kwa ye simple na wo desert no so e ma enyem fa so ko Libya ya ma no mu aye denampo na ya agriculture ya sa de mbeka no ma wa sha na mu ajo ani apsane kapemfo do mu nkobi anti ye kwa ne mu henhan a no mu awa ye den sa no de o kan na mete ase ye no mu no atena kira hwekire daily graphic animu na sani American kan ede kro no na samre de aban enso ede aba betu dwase kita na port wo ho investors se wo mu baba ye na Kofi Konso gina nkwanti aprekon December na o kire mu adwumade no be frase eno no obi ka kire se da bia yetwa homam wo ne ma hodo bebre mu na no de manage kakra san se
Tabetin womo ye kumasi akwan ye from say limes Tabetin yeah limes asem na limes enti me pani bi anam ne di nkombo no kire me say womo be ye so amekwan no womo be interchange womo mfidie bi adikan ayeden aba ho ye so womo ba ho no womo ye den womo betena to womo siesie ho womo go tell limes fo no ba bia na limes fo no tie no enti e ma me nya ni da so kakra enso ewo nasem no na woka no mu sanse be bia pani no ofura na okasem no utimu se oben na wotensem so wotensem se kofo no wo mu mfidie bi kura ba ena se wo mu siesie be bia na limes fo ni nyina sanse wo mba ho no mbege den akakotena na samre dia na ma koso yo same koso dia na me the daily guide ena to aso na guide so edi owura abamba bi ni fo nyina to ha no se na wakasa watch say akane no nanka nipa bi ye nadwene se opeso o hye ne ho akomfo anase ono age ne nkwa di free ne nsam a se nipa no se nyame ye wadom na se wo anya enwu a ye bura bonefo sam enti edu ko gina mbra no memra ne udi no fenchem se wo chese wasakere mu esan se bibi bo obi so na ne bako beso oku ne ho na wo anya enku ne ho anase wo anya enwu na awie na asan betwe na bo so se de ko she please anya wo hu o ezo mu se emfa se nipa na dwenye na dwenye enda ebia eye ne sa wo se me de kwa koto afiase oh ense bi ohodoma kane mra bi ohodoma yese ma hwehunu se na omu do emfofu chese omu twanwura se de omu so ma dan ni ye koba se ebia bibi se esia emwa ne titie bia nipa de hia no e wo se de no FM krata de hu nsem bi aba na the enko eno se judge bi samre de ne bufu pa na efu hwan eno se judge no trans no hwe kwadu aprosi ni no no dina ho no bo no a na otimi hu se bias ena ewo mu nti o ka kire nse da bi kwadu no a wo bo no menyintum na asem no hwe a fa Ghana fo bi ene Chinese fo bi ho eno se da bi this ekofa Chinese fo no so yeden e ba na kwan a anasa kwadu de bo Ghana ni no wo mo so edibi bo wo mo nti judge no onza wasi sa PM na waye sa de no waya ade se eju ba bia nsem aya posi nitimi ka to se me do kokoto asema meka ene ye begina so senka se de PM ya ye judge fo dodo no a no hwe ne sa eju ba bi kwa ya no kura ya ye nimu mra ho hwi posi ni gboko du na wote ho bi atu se ko nsem ya wo kikan ya chocho bi aka ho me fe de di kan me de kokoto dem na de asem go na tum se asemi senie o ye si kan ko ye tra no semi eni senie ye kin kan wo court wo mi eni sa na semi tie enso ye digina ya enim se koso sa kebema prosecutors no asete up se be nyensem bia na wo say odi court ko bokodu ana wo ko ba won kan no kure wo senie tie na wo sa pepe ti weni nyina se fratam fo dodo no anom didi wo mu ya ka fratam aso ote ase ni kura won be tu de diwa odi be diwu zuam pass wo se de wo kana PM de ye ade ho so nya kwanya nkasa akwanya na yese nya kwanya nkasa enti no aso obugu so sa wo wie ye no de be ya se mfa nkoto ti judge no se otwa sapai ato ho so for asante ya wotaka asem bi se posi ni bia o kan se waya de bi no nu no pa so nya kwanya ko be pache o twa asem de tu obi so court am ye di nipa no ko tumbe 25 years enya nyi no kura se de ye kan se na nya kwanya me kwa de me kan ye be fa o ko kan bi sa nya na wi aka na wi aye o tenasia eni ni tibuai enyo o pa kwanya o ho senko nya kwanya senko be pa na che o na ja asem no na me ye ni bo na be ka se bia ye nyi no ne amfa me se se woda so da fiase obi nkon na nyina obi abrabo nyina se se wasai no nyankopɔ be busa na pa 25 years yes wo busu enko eja wachi ha na be hwehwe wa abrabo duane sa ani no kodam no bosumi na o de nemu anya se ewu mobo na wo be kwa asoko wa anya de kra we se se tefa ketewa bi ade ma no tefa ketewa bi ade ma bi fo we se fawi na am de bijina guide no emo na guide ho no wo ba ma ne se mfimfi mantem apostifo ene asrafo wo mo di abo ani
Emenya sam ketewa krakra tai de ho nsem bi aba. Sanso na NDC amyeko ni monom. Aba won ebeto won epese otu franka ema manyeko ni se de won akoto won so aba mo kire se owura kwabradofo otoso na matewi otoso miensa na afi kane mampani John Dramani Mahama won so ene di kan e mu akra tai de ho nsem bi aba na sane enra mampani na adodan kwakufodo odi mfinhye aduoson enkono 79 years eyade akra tai de aba chese 79 aduoson kono 79 years akafe baako do nya mfinhye aduowotwe na ne ho den na na tiapo na na gina yie na na ye so ama wo fifa ko ntia daka ye na ho den na ho den mfinhye aduoson kono Tinubu adi sei why Tinubu South Africa and Nigeria. The Nigeria, they are not to be in 82 years. 82 years. Well, and I feel was a bit champion. I am so almost what I call you Mubosa. Oh, Nanadra. Hey, now who what is the beer? Oh, Yana. No, bet me about ball crowd. Nana Brent or what? Bet me about 9. Wobble. Answers was Riano, but this is so. Papa want to be no. Nana, a Ghana so. And my Ghana for your who did you. You crowd no kakakra. Oh my Ghana for ye nana ho din nana obetimi abobo nana ho din who e dia na who nana se nana ko ye wiase okunko eye gagai what do you gagai that nana gagai tia what you no bia so what is way we not a great big we compare one ayi atamosa ya kwa ho so na ye ne adanse asokwa mabunu anasa adehye enkodi nkomo yewura benfo eni nkomo na ensem bia won de aba abonte no yemisa sesei enesi etie mira benfo wotemenka mo wache wakwa aba haya ajempa 101.9 kasa video so abusia jopo akwade fie boko de adumo na mpatomo so nyankopa adom ho ye pa ede nyamia se so bo de ahwe so no matiefo nyina na ye koso yo your friend of paying your money, more declare be about Bontina Catano as a yabasso, and I'm with my Yera Katie Hammond. Swafwa, or by Shameful Numa, and your good years so. Catan Macatine a free. Now, if you were, mean some will be any say. Battery, that's me. And no crack boy. Mianam Trop, an obligation abaso 1. Now, feels we are rally support. The infant. Let you media, ya pines. As a man faso, Magana MPP party, and now Adansia so na mama fonso no banyam se ye wode ya Ghana ma me de bi mo sa eyi unse me ketia mo say the last it you know obi bedwe o abidenka wani mi wanya appointment na so se ane anka yanka sa bon so mi wa sameka wo da hu ye akama e ma yete wo ya ahoma no twita. Okay, but after okay. You see, a funny fan and car. Young cars are wanted for me, Francodi. Many KTM on a call contest the last time, 2020. I dance up call for this year. It decided, say, yes, I'm man in Koba, Kunka home. And you know, you didn't have time that she only renewed primary cinema. Main elections from the BIA. Na adanse mantem hono ye constituency mako insia me no kasa no na ye ni MP ba kokra e fi adanse mantem fresh from na wo oboase west oboase is afofom na do biase ni adanse asko ankasa ni ni bi eti president Kufuado en no odi ni be there amoka na ho asemi nti free enra no na ono decide say osem it was some no yempe ba ku free adanse mem aye anabo ketiamo let's say apagfo wa yate be pe o se boshiri cobra MPs na approve na wi ti de esre say yenyina yenta na chi yemfa mpaepa enta na chi na yen show no sun kran say onye dwumaden 2 years akai
So ye adwumade ama ehɔ no ma ban munyama and Emma breaking the age no ebe possible because Ghana for BGMP before they say yes. It's me adwuma. Am I remember say 1D1F no. Another lunch amatin ayama over 100 factories and oh. No kasa that's just going to be. It's in the soon why I want to say even constituency no obey you know yes you be nyabi. Na why adwuma na koso. Na fe koso mpuntu aba yet me every create no. Wait na ye krata say ye dey tie ketia monachi. Na ya say Ghana for nyina say mo mpa infanta na chi. Me Benfo do aka ni nyina no eye na wonni ni se abasobo ne ensem a mo kai asa abantam dodo adwuma no a yewura no ba beye no ye adwuma so eye pa Ghana no mebi se ba ye suso nipa no so se be wi akire no na ye nya ye sa soja eje gu nipa ni chem so mo no homodin mo nyini se mo twen kakra na nka eye. Oh, Minia, say, Ohre, and your man of fair moon, your man appointment, or go through vetting, Parliament, about proven, ya proven, and a son of Menina. And no one ambassador the day bonus say, then Yamiasi, say, Kakranka, or the baby or Dabidri. I know you're one. And a 2 years I sending Kuna and say, Uncle Sonko Monday. It's a crater at the Babontin, and yet say the Bonabason Kwan. Of course, many answer where we schools is here. Obika congratulations na you. I feel about be adwuma de but obit me ebo about say why are there so we adwuma. It is ampempens what be true no. Ene de bona baso. Na mom ye bona baso na nsi ho. Ene ye friend say onye adwuma den. Alancha Martin ye adwuma bebre ho. They say no me no kasa yi no. Ye need that say one district one factory na beto aso akoso. E no koso a na Ghana mine. Enso ni be GNPP ho. Na ka say break age. Na dan sia so kwa ye say enam dua so na homa ho nso. Nko fu na wa dansa school mutu abama na se onko parliament anya me adon kufu adon so hu na ode appointment to man his excellency etino omomu wekiri ho na ye wekiri yenso yeni da so se adwuma wo ye no e be ya ma so afa ba ye mfa so eti we de kata na eno ma mienu ye bono achidom I encourage so onye adwuma den ene ye san bona ba so eti I think say it is not far fetched and I say e bia ye mpepere hu fa ma bonten temdo. When we young for Same Benfo, Kurana no pay, I didn't go for native for Badasi, Swaji Brenia that year, at Chechin Semudiache, Yaquin, Bibini and Tiasia, Yababa will tell you now, you will review Fiaha, was say, one who didn't come Mokaka. That's what me, you know. Same, good morning, Alaji engineer. Colabonio. Stormy system, no. But 8 need a nyadi will be break. Yeah, my Alaji Bacho, where there? Oboko, yeah, my mentor. Bacho Mati. Bacho Mati. Okay. Yeah, Same Benfo, and Yate, Nenkano, Hayajin Kwawazo, 1 Ponaka, if you want to say you made and Yade as some way. Nana? Ediana, and not just the bunker to Muslim, the DSC, sorry, Swapano. No. Now, yeah, sorry, so now ya quay, and in fact, we say in Chem, say Easter, ba, next week, a quack Easter. Now, the air can say Easter, no bed dinners, what didn't what did ye, now you're the dear. Now, at this year, you need any age, remo, our Jache. Okay. Yeah, no elbow, some treatment, Simo, Santamanta Mahan, we say. Now, Jache, in a bar for Kwaku, I'm watching your tosso. Otoso say at 9 and na airton star free was say a feed dear Easter no on say a ba a man seeing an important way Easter dear da warma bem now was see a feed dear the new mushroom question ya shemukena and see one am sa kwan show and ton sa dear Fred Dache at the share. Yeah, one more chichini bench, yes, say. One more embra, a fee, na ye mom any Easter no activities be brave and a becoso, a good year would do, and tea and to want to be uncle, how more baby, Jatch by a day, and tea and I mum, Yanko Easter no, e would jatch. Nanama Boachuana, Yate, Nekano, Yanko, na bigger for anyone more in Sinkunya, na and a pay some Mudua, a guapason, Yan Yenya Bofa Katrina, the Bible to us.
He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu Wakaka. Missy, Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding were your hospital. Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. No, Monsieur Sim, whom I shepe. Linketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Jamo Tornado. No, but no, what's the water tested positive for malaria? No, never into one for ambulance. No one. Ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nothing from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up in sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for malaria during now. Inyo. No, ye now. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No, kuniso. No, pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, you don't know. Indeed, malaria and cold to them. Lufat. A malaria drop a test for malaria before treatment. FDA ashesa ejede inkratoi ajatum se eye. Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mofani benina. Iron, zinc, copper, folic acid, vitamin B6, B12, ashimuma. Foligo brama oxygen and chuko yemuno. Eje jumeje na honam so nya hodi a ehwehwe. Foligo syrup the beda malt ne ewowo ni jama mofra. Foligo blood building nutrients so on the pama benefo. Oni ketufo ni obi a wayare na ho tono. Yankase FD ahwehwe sɛ gyedi nkratu mu agya tum sɛ yɛ Obiara ribisa neda me shiva anape me yan wasn't brodo me see oya alternate fatigue in a fever so anape me repisa me see oya alternate malaria any mo general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate sick of in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mo fatigue in a headache no alternate Weja wona mi yaw no alternate Pastor na lawyer no alternate Presented fuka no alternate Kaya yo you follow them no alternate Mano mede also no alternate Yo no alternate Malaria fever no alternate Nimu fatigue in a headache no alternate Weja wona mi yaw no alternate Pastor na lawyer no alternate Presented fuka no alternate Kaya yo you follow them no alternate Mano mede also no alternate Yo Rose, Frekitra video man nebi sasa ayefro no hyehyɛ no asisen. Bra, wo so abrɛ mu o. Sanya manko ne kwaware ebrɛ. Wo yiri we die sɛ wo ti wani hwɛ ne pa. Ye di machi so papa. Aka 2 days pe na wedding ye duru so. Ɛna hwɛ G-Cold relief tablets ibinom na ho ntɔ wontem. Wetimi ama yiri wedding case. I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepper so no kokoko. Etimi a wanketenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu so ne su ana so hwene mu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho atɔ wo ntem so. Cold relief. Se manhia wa enkambetra oba we hu saa so mo agam hɔ akɔ. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufonko Tobinco Limited Kumasi Sports Stadium achi. YF Brono no so. Telephone 051 389 66. Cold relief. A relief mentam so. Miss Chania Disaheba capsules. Madame Sieni. Hey, and to what you Japan and the what's the said Disaheba? What is Sasa? Mendia, woman bibi. And net dear, for once, my Chiwed, I do Saheba Messana, who come from Mamiano. Oh, my number Diwa dance. Miampa Caneno, Namis, Namitimina to Cheme, Nami Coco Yadia so teach me. May number do Saheba Messa, Nina to go, and the Maya free. And the sun rate, yet tried you with watching, and you see the cocoa rocasia. Ah, Miss, a person crying at Martin Baby. Sanya do Saheba Messa, and come a woon. What don't I cry, Miss Mabua Pasu? Nine say, Ujina Brane. A fa a do Saheba capsules no say some Mijina, who's a me a Bamamua. A genie, a young no crap. Ah, at the summary, obey to me. I just a painful. A battery I won't done for anyone I wouldn't fit to me. Kumasi, at to find out of phone call to say about Santa in the clinic. I was swimming macro, go filling station down Wemu, and a swam Pentecost I saw down. I fear I have a shop in the pharmacy PM. 0500 110 115. I do Saheba. Oh, say yeah.
Prestige Electronics achadie nkoa atadwufo wa enne what's denne ena media sempanam Prestige Electronics was brain now electrical nyoma nyina no beton wana sueye empenisi enye dantani ne sika ko ba no eno nti enye baabia ne sese wugina na electrical appliances woto Mr. Bra Prestige Electronics yede yesi pads na yenche wadze eno nti se eye TV set ena wo pe gas cooker home theater ye wo deep freezers akese ene enketua ewo ho air condition washing machine ne akeka ka ho nyina no wo ba ye na hye ho no mo ebi wo ho eboa ne wo fom na eye papa echenso woto ye nioma ye ma 1 year warranty ese ye afabra ye besiesie ama se woto enioma ewo ye ho a kumasi ha na wo de kwankwan ade wuni ha ba bia de ko bia ye de beko ama free enu nti se wutu duduro mu anase baako no hwe ye kira kwan ye wo kumase Abrepo Junction Shipum Kotoko Junction in Chenhwa Freyen 0598 066 164 and 0200 406 666 Prestige Electronics and your papa. Sorry dear fa. Wan kasa wo de hoahoa wo hu. Mo hwe me skin. Ama me sha atare a memre kra. Nyame sure Skin City Laboratorium adepa ene ton no. Ye hyperpigmentation and a hypopigmentation. Eno ye yadewa gudu bia ewo redie nani a Skin City pe ene betimi ye free ho. Malesma eye nan so obeye wo manim sunburn area show freckles ene ne nkeka ho. Eno danche ye ka bibi se acne ye pimple eba ni panim. Ebidia susu ye wo itchitosis. Not one say now on saka skin na. Well, Felisa skin rare surface ya rare ho. Senior and your white dots and patches about with DNA. Ubo so bo wa with DNA na muni said the yabu plates and our guidance and keratosis and also a strawberry. Strawberry na kwa yesa wuja akokwa. Said the akokwa moti simun kademono. And ya anti-aging facial creams. And no SCS your wrinkles. And many pediana sunny for fair. And yes, I was so worry was skin in ye. A Skin City Laboratorium pe and American for the amount and ye what dry dark knuckles and no aye won search ya tuntum what muso be ne color fe pa na so ne search ya yinama afa ye what dark neck ukwo mu say no na ye tum and ye what severe dry skin ye what severe oily skin and na damage skin repair when it aswasa aye Skin City Laboratorium pe and American for the amount facial and body waxing ebabwa so wo Skin City Laboratorium achira kwan ya ye wa sokori mampo affordable house and share ni mu pe for 0248 936297 0248 936297. Oh, by Joe, so it's my phone. House me to roofing Nina Eliki. Sakomo Dewa, Fix the kitchen, and I'm in your with the animal. Wait, dear Fatchame, Madame Fubi at the MCell Construction Services Limited, one dance area channel. Now, or see Easter, or more promotion tea, or Matito Muniamas. MCell Construction Services Limited. Make see woman and yan next about the plumbing where if you're not a leak, you know, or kitchen cabinet. So open na so pese wo siesie dada no ni nyina omoye na so meka hye na wo wenti yesenye no kwa eno omoyo se eba the electrical works omusi dan mono dan dada ofie no dia ye bia na yesi e boso frem asase ekosi na wie no MCell Constructions Limited yesi omoye ade papa ene ma me frem na omo siesie ha emfama ye mi rasa omo ba ha bia ene ye nhwe na ye interior decor no omonye na hoho aye beji omo estate omeni njepa MCell Construction Limited omo me fie ya konankasa odo for said me ire ni asiaji won so betima frɛ MCell Constructions Limited e wa homa trofo so 0244843480 ana 0541578297 Obehu MCell Construction Services Limited e true kwan wo Kumasi Accra Winneba Cape Coast Achima Crosso Enetakrade MCell Constructions Limited. We build your dreams to reality. Abusiafo adama sesama otwe ye ne agedwedi nkrato abahaya agenkwa 101.9 kasa video so make us stream live ewo in Facebook page no so agenkwa FM Kumasi 101.9 agenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube agenkwa FM live YouTube agenkwa FM live foko obe share obe like na a comment wi asinya betonka anopai ewura no ma wonmu agepenia ye ne wonmu oba besom Alhaj Inje Umaru Abdallah Okasadima NDC Amikunu Accra keneni kwa ase bi ankote ha sanse Accra wo mpaiboni ya kontini mu enso omaga na ho donti wagene dwa
Mira Kwaku Mafo wono Liberal Party of Ghana APG Bintini Chama 1 and pay yakra wajine dwa watenase a wo ba besom ewura no mo atenase die ma me nko won mo chema won ma chema won ma kwa ba na me musa won se fiempo ete sei alhaj minia akra fie boko die eduana ba nyankopon ama de achi ye die se de kanu no ye beda nyame ase okay na emum kurum aguso ayehye eguso yehye papa I'm so to you. Me say, yetimpo anu so ehuru de yen. Okay. I'm telling you. Yetisment so krane we yen. Okay. Eduana ba, enoma nye easy. I'm telling you. Ba ye bompa he. Say eye den a je mbeba. Okay. Obeba na enoma asesa. Okay. Obe bi adrun de enoma je agu. Timpai na yebo. Enkwane ahoden enihia ehia echiwia ye wura mu nso ye bo ho mpae pa okay on se de na wo kananka saa emrewe no nanka wo se ye sonson ye ho kakra ni nyina ne se enoma binom wo ho wanhwe ya wo do ho gimu a wo ye echiwia kra na wo nka no kra na wo twa ntro kra etimi ema wo echiwia no sinto ba ma etimi se no na bibisa ba on se NDC nso de ye de ya adwene se nokre okay beka se koba se free MPP side there na beka se na me entina fi kura kopin se ibe wi achiwa no na after achiwa no ba betwa ye ntro no so okay Alhaji Nje Umaru Abdelan watin kano tawai abiana ba mi wa ni fi boko die Nyankopon nadom tama wote wo sob abiana ba se free ahoyaho sa ya foi die eno nti said the old Nemuno Sana, Miss Chama, Adriana. Sebia Boko, Yankopon Adam, Apomoye, Nanso, Acadiaca, another beer, Minor Fili Cassie, Sunametna, Namese, Bronomi, no Kumasia, a dear me, da bang, and a danyame. Would thou bang we are? Would then Yankopon show some dear Chua, would no? Okay, we are. What that buying because of my beer or no near Uncle Ponde or mine no I show Monsa so and no more so no mine non to ye enquy. Okay, then ya me the Japadi, Uncle Point Japadi and Nipa. Uncle Pon a dine car no money acquire no money annual man and ya me Japadi. Okay, and to say ye dear Nan Uncle Pon and Yaje. Until Uncle Pon said one mania memma and near. Na adane nsunsuan so opi e wo so eno nti nyame ahwe so amade ache na nyame ehu ye mobo amade ache ya ya ban so ye na so die se e wo so o mayen so yesu yedi eno nti na me fa kwa we so ache alaje se akom nkire na omoye onim se akom nkire ya de a se wa ho odin betimi nyame ane ho na akom nkire petro oza yes so it's so ni nyame din kita ho no empatro okay epe kronkron ye eno nti e besre se alaji etu no ho asi ho se omo ye akom kire dia tai oman chichire e be konkan achi na ye wura kofi apelu abeso afremo so 2024 no ye besre se emma omo mfanke kan wa foforo bia enkoye politics so ohun ho no yeah politics Matthias politics because Yura John Dramani Mahama mi boro na sembiaka emre bi oye mfato se politics de udi tro kakra no aka no kakra onim se enye very nice bibini nko ane bekasa esan se udi tro na ye mfane nyina mra ni mu anya nhwe eno ane se o mine sika no modo monsa ebom left and right anya before so nko ane kasa politics ye dirty game before nko ane kasa se wo ho because of say wono timi hu say we de me fa ha menya ne say so ho enu nti eduana ba sebe usi so say oye wankasa nkrankra adwuma no obi a politician kra na sebe na omben David enso enei no nipa no obewura aban mu esanse aye fonfanti no wabefum enya biafa enu nti no wo hu no ho se wo sen never
ɛyɛ ɔman kyekyereyɛ na ɔman kyekyereyɛ so a yɛnya good leaders ana ama na basa na yɛn Liberal Party sɛ yɛnya akwanya na sɛ Nyankopɔn yɛ adom ne ɛba panyin papa bi te sɛ Alhaji Mose yɛde ɔmo nyinaa bɛwurawura party ama party no ayɛ nkanko chama mobile mo mfi ho onim sɛ aduana ba so aba no nso bi MPP nipa no obetumi ayɛ adwuma no obi ndi na makofa no aduana ba bepacho metwa asɛm bi ho de ayɛ wa dance kakra yɛwura wɔde sɛ mire fi kakra but metimi akayaka yɛwura de ɔte PPP no your friends papa kosindium no party be mo CPP ni okoye adwuma ma president ben akufo mo ɔman ne yɛ kyekyere nti de nipa no obetimi ayɛ ane yɛde ne yɛ ofrɛ no no se wɔnya a ɔno ankasa no hu sɛ ofrɛ no no ɔno na ama ɔman kyekyere enye party semo ɛyɛ ɔman ma ɛno nti sɛ yɛn Liberal Party aduana ba yɛ ba power Alhaji sɛ yɛ bɛfrɛ no because Alhaji ne kasemu ene sɛ de ɔyɛ ne ne yɛ no onim de ɛno nti yɛ kyekyere ɔman no ɔmo kyɛfa so ɔno so de na adwen ne na adwen papa bɛboa ɛma ɔman ne kyekyere ɛkɔ so na nka yɛmfa baabi anhyɛ ne sasa ne potemo ɔteɛ no wɔ hɔ a ne yɛbɛka so wɔnhwɛ so na ɛwɔfo ahunu Alhaji so mfa so sɛ papa ɔmo behu sɛ nyɛ papa wonim sɛ ɔman ne sɛ duru saa na sanke yɛde baabi obi ate ɛma ne sɛ nka ɔnhwɛ hɔ ɔmo yɛ die mu so ɔmo ni ya efiri na wonim sɛ nka nneɛma bɛkɔye na wedi sɛ Alhaji te a ɔwɔ so ame ne ama no so ne yɛde na kɔto voter region ɛhɔ sɛ yɛnyɛ na asɛm ɔbɛba no so ame okay na ye policies be a Liberal Party of Ghana say ba power boss Ghana be do Ghana and say yet yedua koko so yenkora ni chocolate ye okuya ni bi okra ne ben ni chocolate dabi and so koko be 1,000 acres broni nyesa so eno na odwene ho anu no say Ghana fo mpanyimfo binom omo se metwa say twa omo ma I dey do school them. Yeah. Na wasa banisa beba sa so so. Wo ka wo mu se metwa yi. Enu a me tun asem bi me werɛ ho ye. Wo cheche ni bi a wo kira akoda ade. Akoda ne se ni cheche ni na kan se wo ntena se. Obebo no. Babu cheche ni no. Me manimu me nyu bi se nura. Na wakofi akofre do maka no so mumra no bu tichani no akra no o gese obel class be say ankra ye o makosuku fufu yi bia JSS ana baby ASS nene me ponia me kosku ho ponia me kosku ho Eduana ba eyese wodo ho bejim because oman no ho enye nipa ba akofo na enya ana oye o because oman ne so na obi aso obabi a wote obi a obabi a oda eni nti wo ye panyini wo obabi a wo a e wo se ehu mpanyi yo entwi wani enti na ya na ye boafu aban a wote so because ye mu binum ye ya famu ne pa because nipa binum bia bia senye ye futuo ne sebe your organization ama omo calm down ama unim say oye parents wo fie na se oba nyame ye wadom na obatie wo futu a oye pompous pa enti Ghana ban ye mu binum afutu a ye de ma ye mabunu num bi omudi echi de na ba magazine se si ya ankasa opa ye ntena ha na me mocho obo inkase bia bibi tumi wa na yenhwe edomo obia o followers yes nti onipendum binom a se ye bocho obo ese ya etimi anya nipa be 5,000 within one comment okay so nti say nipa we etimi akamsa nipa 5,000 down wa ban wa somonyo asombejo enti mo aduane ni okay omume mi wa kokumafo ana watene nka no Alhaji yenhwe Amradua wada Ghana's Kakrabia Batano, Governor, Bank of Ghana, Dr. Ernest Addison, say,
3 new revenue bill eda amrashebedwafo animu no obesre wo mu ase bibi o mu ye bia wo mu nyai no mu hwe anyi saa amra no miensa no emfantum ani ebusa ansa de wo de ye de wo se saa amra miensa no na se yituma omudu beko IMF executive board animu akoka che o mu se ewura no mu yi we ni yade atum a yebetimi agina so de sika no ba yebetua mpa kwa we ni befa so yede betua se sika no wasi adaje ni poso kra to was le emra se bedwa ne se omu na mo to ten na bill mi ensa wo kan wasem yin income tax amendment bill exercise duty and exercise tax stamp amendment bill growth and sustainability levy bill no ni enya IMF aboya no ba sesi etimi wia by April ni ade be kire wo mu a sika no beba woni opanion wasema futu a wode mamra se betwa no uso mu sei Edwina ba medase mesan chia etiefo wo ene o production team na matcha NDC Ashanti region asami mi so musan a wo kan no sisi a emse endi be na otwe problem bi eba ewo parliament efa yemra hye bedwa na ye wogidi wo mumu se anamontu bi anka Ghana fo enye NDC fo ehwe wo mu anim se omu betu na amaso since then no ama ya nkasa no ya adwene ana yakoma ento ye yem papa sama woka talking of bills tax and whatever ye betena ha ye ni magazine for ye ni KGTF for ye ni asafo market for ye ni ye nuanom omo schools ni afie mu na kasa ni nyina ekwa akowie se eto nsakra mu a ye de ba possibly ma ya ye de eto ni bia ba be kan de yetua ho dada na eduana basa de we ba wona de ahoto be ma me ana aseme asem we nyina echi yenkai emre bia abetwam ko talking of e-levy ye wo Ghana ha omo de dede no dodo na afa amoso sese e-levy no enya ba Ghana problem nyina asolve samre no na ye tu omo fo so omo nko IMF ye wo anumu na no mu etu agina se road tolls are disika breye between 80 to 100 million Ghana cedis a year. Omo ka se sika no nyisika bia. Ti se omo twemu omo suspendu. Iko wie se bebia ye gi tolls ni nyina no. Ye yi free ho. Se ye ba beji e-levy a enche bia e ba be sesan ye hyebre. Ye ni mani so ade hunu a omo nyaaye led by the finance minister, economic management team led by our vice president Alhaji Baumia. Afraid you nuko ekusi saying. Mona mobeka nsem bia mo vow ye senya dia World Bank no mobeko IMF no mobeko ko wie echi mapem mose mobeko sika sen ena omo kwa kope $3 billion on say omo kasa as if say sika ne ba Ghana problem nyina solve there okay the entire me boko mechi ekosha ase free e-levy road tolls no me na se for no nti ena me kasa asem they are talking as if $3 billion no inshisheye no bibia go through
Ghana problem are solved, which is never true. Within 6 years, must spend billions of dollars, getting to about 50 billion or something. Eduanaba. Mwentimi amfa nyehwe yenye bibia nkyere eno ani deda ni dede and a free SHS and a one village one dam and a one district one factory yenhwe and not free SHS aye kan ho asem Eduanaba. Go to some of the schools are now kan ho asem say secondary school a uvia bomoden se obehwe de ekoso efa omoduane diemu omo books nsem ene ebia omo wie school recently ne check your records and stuff bibia say with all the money munyaye as $3 billion year governor of Bank of Ghana pushes a chinchine a munya ntentem na de ye hwehwe no ye nsanka no masem ni nyina ekwa akosi se obepushi omo parliamentarians no se omo nya ntem ana omo nya ntem ade ne de enya age egu awie enya age egu awie enti se ye begia tumu ntem o yenji ntumu ntem o baby a yebegina na ebegina sika bebrebe a yaje say ye dey ball man no ho bra besia bebre a sa amre no na ye tufo na akufo ado ene baumia entie baby e dey akwa wie de ntie mre bia ya me se me bompaye se omo presidential primaries no omo mfa baumia embre so ne na akufo ado amamuomu ne ewoyi na baumia ma ebe den se yebenya asemaka de nti America sa ne se ala no wa yes smart watwa U10 abeka se omo party na omo amamuo no aye NATO no action talk only okay eno na ekoso ena ye den so a eduru no so no omo bechinchim ne nsa e de ama baumia na baumia be ye omo flag bearer ni wia ena ye wo ensem emma no eyia no okay nyesa bra mode ya bo within 6-7 years after the $3 billion mobeka chere say yi levy ba Ghana problem nyina asolve mofa kwan bia so e de buy up to now ye guso teteye o okay 11 no gusu ye adwuma eko wie ye se eno no abano chere se estimated revenue ananka wo pe no nense ntumi anka enunti ne akwa akodu IMF ana IMF so chere se won de se scan be maya e wo se bibi dead ye chere se ade we nti e discan mamu a obetumi enya atwia ntina wo se wo ye ntem eyensa chaye na sa duty stamp yi yenye nim so koto ade aya na stamp bi a abobo ho no eno ma ye be ye no man yi mu no ne de bi e be kra be bia wo se bi bobo so na exercise duty stamp eno so no exercise duty eno ma be ye no man mu se ye be kra won so to e be da so ni nya ye ska ye hia na mo nim ye eno ne ye ko present the ama executive board IMF for say awura mi say ye wie mo hwe na mo fiska na mai eduana ba samo America nyina ne say omo kasa asif say yen saka $3 billion na Ghana problem aso no sa na ba no ka manu die sa no ena America kire say nya no kure omo hye sa ansem no na da ansem na se bebre bepem na ye wo mu yi ye omo pe omo nye di omo pe bia omo pekura figures omo pese omo de eka duties no ho no omo nya no de omo pe bia omo mfa nko parliament ne empase omo no mo manage agu awie na mo beji sa $3 billion no
problem a mo ka say be solve no na ya hwe ye wia o mo san ba be ka kire yen say COVID Russia Ukraine war enti no mo je $3 billion no kra no ma entoto yie no eno na amane yes eno na obinfu be ka bibi say 2023 budget deficit no sky here kwa $5 billion to nti so kwa $3 billion we kra ba $2 billion we kira obasa be here nti o pese o che say we nu nti no $3 billion ba wo so aga na enemu no entimi hili wunsu no omo nka no kora nkyere Ghana fo de ye hwehwe ano no asema wo kan wo se no a me mente they are not telling us the truth. $3 billion what can sika do a waje from 2017 e beka 2022 then na wo de aye eduana ba na eba mo kan news a mo de aba be shem say president anaba umia na say oforiata say Russia Ukraine war ntina $3 billion no eba ye antimi anya hwe asema make dey wo say uji this SS kan ba be koso aka Russia Ukraine war COVID-19 asem yente ha ena asem e besikura emfa Russia Ukraine war ho asem ba mo de attach yente ha ena the president of this land e ka say your moto or the saying Russia to bomb ko Ukraine e ba ye bottom adeno agiegu foundation no omo asay no enti sika no beba ye de mpaya ye bono no ye so obi nkase puduo nhye se be delay anase den sa adanko dada do ni ye nyina ye bom mpaya se emra na nsem omo ka se eba ebeba be solve a problem no ena me ka se they are lying nti governor Bank of Ghana so we push parliament so omo njintum omo nyeden ye de ye ho hwe enye yi okay o se omo nye na omo njintum na IMF nhihye no enko yi ntem ye bom pa se be ko yi ntem na asem America ni nyina ne se sika na beba ana se omo pese eba no as wunni gidie ma ba no se sika no ba ye wo so wode ye no wode be yo eduana ba mama of 10 million Ghana cedis fadi juma mame waba be stories achire me ana matoka amono na ama o de ka na ye adwuma be 6 years went me anye sales papa bia ka no nso ho techema maintenance ne nasefo na sa aka akro na waka achire me say me ma 100,000 Ghana cedis a ubetimi dia ye ka ne ho bibia sa ye adwuma apesika mame than before e was a me ji ana the people are lying from day one o man kan no kran kire ye yenti anam na ba umia be ka kire ye say what a solid team Kano Foriata Jambafo den obebubo din bi what a solid team e baby akwa wie Ghana hankwa na COVID e ba ye Russia Ukraine war Ghana nkwa na ya affect ana the countries are atwa ye ho ahia masema America ni nyina ne say oh kasa as if say delayance bi ba sika ne gie ni mu a ebe affect ye nkan ko enti ye nhwe ne enye ne ntem e na America akira governor no ene ne leaders no nyina say they are lying se sika no bakura entimi nya hwe e mo man no o mo sai bibia omo ase bibia alhaj nje na wate ne nkan no yanko mira mafu ho akra said the governor Dema Bank of Ghana ekeni o se sa emrafo furi ya fatwo ji ehun ya baba ne se manufacturer bi ya de wo meyi mu a etu obetua emfaso obenya ho tu obetua tax stamp a di besiso ho tu obetua obi wo ye import e wo ka no maba etu a obetua tax stamp e wo to obetua any ska obenya to obetua no e no se emrase bedwa ne nyentem na sansa chemu no
we nya we wo benku we wo nifa Ghana ye nyina yie IMF executive board wo twen ye EPM wo mo twen ye se ye no betena se bio no na kata da di che se emra no eniye we nti na mo diska no ma ye ne a ibetumi atua e kan hye no ho bi one governor ya adwen Bank of Ghana Diana ba medase na makachre Ghana for manyina se yenue ne yenim ne aye ho ba asa no pay menka se yuabo o ya ye konfo bonia Debi o hye nkomo ana Debi Diana ba Ghana me fa kwanya we so achia Yera Kofi Apalo okay na masre nshira de amone na bosua nyina na masre nshira nkwa ahode ewo mu enso de ama krora opem so na mebo mu ase emawo na machia Liberal Party of Ghana nyina especially Kumasi Diana Baye ojumade bia yebedi no 1st May ewo Achomangwa Biaja South na 16th April ya so yedi juma bi enso Achomangwa Biaja North echese Liberal Party yenkrabata bia no yeye ho adwuma Diana ba say all the questions say enso wom emamea na ewo se metome boase na me pense mu ye esanse Ghana asem da chinchirima asem eho na ye kase eno kwase mini se governor edisa wo hye enhye ema ye parliamentarian se ekwambia so munyintum abasahare so a na wanwene Ghana adehye ho esanse ono governor no yenyina ebeji atomo se woni position na hold say no oji clothing allowance yembisa ne so wonya free Ghana for mu ye adwuma tuato ma aban omu ho ana governor 7 preduasa ne nsa kona no nanka wote efom habi said ye te fom a ye tim fifre no san fifre ni bi fa no ho a anka governor anka on kanchre parliament say omonnya ne ntem abasahare so enye sa enhyenu ntum na yemfa nkwaje IMF bailout no Diana ba so omuji tuma MPs no ye the way ye farm afidie so abo mu kokko omun kan hu se omun ni omu ho constituency bi ana do omu koe Ghana me hu oba tan bi a wawo 20 oba ba ko a wawo 20 me hu bi da okay na 7 preduasa se oba ba ko kura wo 20 nipa 20 ntimento abanyi enyi MP omu hwe community base no no mu hwe nipa dodo ewom a omu to abama omu se ade a mekoye sunsunsanso ne se kokromoti we ama MPB na setena ye from sa stampa oka se parliament nyintumo no enya Ghana di mu Ghana no wone ho ene mene wo ade ne yenye mre be ma me no mienu I emra na flexible ama me no mienu yet me enjoy Ghana se emra ni bi ni se ye de kwa akwaji sika ne di sika na ba be ye no ma ebe ma aseta flexible na wo ka if ene ne ye kwaje bosia NPP aban we ba e waje bosia horo dodo sei eye ni wusem ene chese wan hwa wo kasa asa babuno no na wa no kotia sebe panyin bi eni kwa so anotia no na yemu bi de entime me ano ntia ye mpanyimfo mu enim but de me ma anya no obi betimi aye se wo hu Aduana ba adenti ne yete wo man mu na ye kekere wo man na wo se me a wo ba me ato aba ma na me ye adwuma dada ade na wo se wo bedi ye cheme what am I say? Because come on me adwuma now you student ade na wo se wo bedi ye cheme how come? Because capital building capital
me de share madwuma ase no na wo ye student ade na wo se wutimi wie school be di ye cheme any kwase basa the whole world business community omu na e billionaires enya nkenya politician ba Ghana nko ade politician billionaire che businessman ade na wo se basa wo ye adwuma be wo di pay say wo di sika say na share adwuma mu ema ni nya asa sika no omu nya asa ye business you womunyuma wahin wahin ade no yesi ubodi a osa odo nsa kire womunyuma wahin omu adwuma titru be pa na omu biabia oman mu ha ma oman ma no enya bi ye okay so what ma say na Ghana fo nyina mabunu no ana da bia mekasa tu omu fo say mo mfo mu kokromoti eni omu ho abro esan say Ghana amanyokuo mienu edi mabunu hwamo ye pa especially this government especially Nana Akufo-Addo anaban wadi mabunu hwaye big time Ediana Sadie as a Dr. Ernest Addison Bank of Ghana governor person obetena see baby o man ye keka kono se ye ni daso ya genkwa IMF ni sika wode be maye enti se ya twentwe na ase kokoasa abano boy ya man ye se match ibe kona wie na 30th match e share 31st na ye see April ama enti se April so ye kokoasa na sika ya ama Ediana ba ma menche wade me ya analysis bia na before I make analysis no so no say Ghana buy ko China for ho say nkomo mfa ye kaje Ghana China no sika no nyame to free wiem no mo nsa aka enye nhyehyeye na wo de na wa hyehyeye unko abrofo no development country bia wabra madwuma enka ye madwuma o eni kwa se me ni alaji se brebe tena ha mo de enka da bia mo kasa educate na like to say yenya bitie eni kwa se obi sorry say ni time betena so a politician no hours 3 hours no obedi na eska so what ma say but ye ni good policies be antino e was say brebe tena ha na ye beka mo ho na afa ye de kasama atiefo tie no sika no mu kwaje no nsihye ebe no mu de ato se se kwaje sika we ba adwadifo omu wo chefa sei we mu wo chefa sei so what ma say eye omu sika omu kwaje de abaye omu campaign campaign borrow money sika na ye kwaje no IMF no sesi ameno kasa o mani nye ni abresi ensa anka sika no sesi ameno kasa hwese madam fubi o tema port sesi a anu wa twa a video wa kire me ene no container ya bieso no container ya bieso na obi de no container aba eto ahoro eguso ntino enipa ni ntimi ntua duty say nipa kro na wo sa so de to foforo be ka na sa ba person wo wi nipa no person ofa no container no na say obi di container ba na ho ka no e cost bi a 40,000 Ghana cedis went mi anyi na ba akofa container no say wa bono auction 10,000 Ghana cedis eduana ba ka wo so ma me pese ma no beti apanya enye so what ma say esi ana sensi uti auction e wo Ghana ha na say auction ni ya e wo ha adena wo se basa abrofo kromante sa enu nti se bank of governor no mejini tuma enye ye esan se samra na omo hyehyɛ no enipakuo kakra bi na omo tuato na na omo sa akohyehyɛ apra na okay na oman bia no yesi ye de hoho na chichiri kro oman bia se wutu kwan a wo adua na ba telephone kwa wo beye ene citizen no mo kape o hoho no stranger no obebo ka higher than citizen because of say una wa ba kuromu wo say bibinti na oba enti na ho say enuanom bi ombetu kwa akọ obi akroso no na odimrikan tam so penkrata say de ono so ebenya benefits na o kuromu ho
See a quiet business, telephone line, I'll be quite no. O ya caller, o cannot switch or take Romoa or yes. Wow. Because what would you also baby digger? To also minding out some fast. And Crawford Mabel Raha as a foreigners or moody gun. Woman, I was and car, yet or mining tax woman ye free. By gun and nimba, and ye tax no, not foreign and I tax free. I don't know what's a bassa. And nunti ye tricot qua ye ninima. Say ye budget to ye the 12 fro be baba becanwa. Ye rather than a one once among can first. Answer near Kofa for Fraba. They all that arrangement ya. And penny for some more quid dear grandma. Yes, Kokumasa magazine, Quadum, Kobebia, various places I hear business no correct. A 12 hour, a bind your tongue Crawford, so Munyan 20 and net, Bebre Sikashi. Bebre, what the year, Jumra, Usi for the Bishop Abazu, who says, care was a few amount for banning channel. Na nti wonye bibi foforo mfem piso na bibi foforo odi piso na aduana bana mekase enkrofo omutua to no san krofo kro na na yesan de to abegu no so de ontua dada wo de ontua dada kromu ha sa $3 million na o mo ka no aduana ba $3 billion aduana ba kromu ha ye betimi anya esikafo unse ebinum ye billionaires yeah omuma front line omuma system no me $3 billion no ye benya esikafo mako 100 krom haya yen kanchiro obi ase ye hia se ye dimfie be se edu amount tax free ye aduma wotigana ha wo ye Ghana ni ba o umbenya se skana mai umbenya maya broso umbenya mayo aduana ba umbenya mayo enipa ba akokura betimi atua okay yeni ni maskafo benumpi omumma te se radio so ni asem no uhu ba ye nimbi yeni minim skane bia chese minim maskafo kura me ka omu ye behind the scene no aduana ba metimi anya nipa 18 amount se ne ya se ye pese skafo na ye krampo ne ye no omu ye close na ban aden anke so ye mfidie na jese IMF na ban no onye willing say wone Ghana manma ebedi ne ye ama Ghana grassroots for enye oman no mu chefa eno nti no aya anwa mo ono ano de anwa na be forefore wano na o maame ehun se wa men nti se o maame anye sharp amana dwena nko so akombekun okay eno nti ye besre Ghana ban oncheni aban na woda so de ye adwuma no onyai na adwadifo sebe ye honto ye esanse eto aworo a ye wo mu no kra ye ntimi ntua sese nkrofo bebre containers abo mu ntimi nkoyi because of uko ha utua uko unim tricks bebre watemahabo na unim ma unhu technicalities bebre ye be said that yi wo ka wo container mu a untu tie enso so system no be print ya bro say fixing of ties chese aduana ba watemahabo wo be say obi adakumi untu ka ties you say fixing of ties notia no akotua eno be bi wo e beba 2000 wan kotua u container no wan na be release amount ye nya mawo oso akoka adwam nti the first ya kan ati na mu bedu anwan kwanta na anu ye ne mazifo di nkomo yi mu bedu anwan kwanta ye se nkata mo ye na nkoyie na anu me ne panyimu bi di nko wo se ya mo so mo ye kululu wo port wo na mu bedu anu mo se mo nkata ne nye no obi obeka se importer ye kululu wo port bia no ka kire ne se meso woni mu de or they say customs say your commissioner ye ni na assistant eni ni nkrabata bebre sa de oye task force commander no one commissioner one and nim de osro commissioner osro pa container in free habo MP no na afa customs officers de obey release no e fa ne nsam wi a
national security bɛhwɛ police bɛhwɛ kyɛ sɛ nkurɔfoɔ a bɛba bɛzame container baako no finally no preventive customs preventive finally no ansa no mama approval ansa na ka na ɛtumi apii out kyerɛ sɛ aban agye watom saa nkurɔfoɔ wei nyinaa yɛ checks na wie wote ha sɛ kululu that means adan na ɛne ɔnkɔbɔ aban na maneɛ direct sɛ commissioner no abɔ nti wo yɛmfa nkɔhyɛ wo ɛno deɛ ɛbɛhyɛ daa gye berɛ ne adi wo nkɔm yɛtietie mu no yɛse mu a moba kumase no ɛnkoa ne yɛyɛ mu saa wofiri tɛma ɛkɔ nkɛ ɛnyɛ saa akɔtakoradeɛ a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ mɛhu sɛ ɛno na mɛhu sɛ ɔmu to ɔmu nso no agu ɛde ahaban hyɛ mu a yɛkɔ kuromoti ne yɛde bɛkasa kuromoti bɛkasa mewura kɔkuma afo na wate ne ka no yɛnye kakra mede ka na yɛnkɔkɔ bɛhyia asɛm no ɔn sɛ anɔpai na me monitor one of the TV stations na ɔmo kɔ Italy Palermo ɛna ɔmo ne Ghanafoɔ ɛwɔ hɔ no ɛdi nkɔmmɔ I'm telling you ɔmo ayɛ very very disappointed ɛwɔ aban wei mu ɛhefo Ghanafoɔ no ɛwɔ hɔ no but mete sɛ chairman na ɛka sɛ nkurɔfoɔ containers aba exactly the same thing na ɔmo ka na nɔpa yi on television nti ɔmo sra aban no ɔmo sɛ Italy kora ɔmo wɔ no ɔmo suffer under COVID pa open first 3 countries in the world Italy ka ho but so ɔmo timi atoto ɔmo no ma yama untimi mfili ne saa okay na ɔmo ho ɔmo te sɛ ya ban ne de COVID no eye dede dodo ɔmo se kakra bi a ɔse ɔmo de ɔmo ngindi na ban no na nneɛma a ɛkɔ so no ɔnhu so nti na ɔyɛ saa aside that obisa chairman sɛ aban ne pɛ fotoɔ sɛ bɛyɛ obenya bibi kakra no ne nasefoɔ ɔhu small scale mining gold a ɔmo produce no a higher percentage unim sɛ foreigners ne ba ɛbɛtɔ de kɔ Indians ne Chinese deɛ na aban no ɛyɛ afa ho Obekai say GM your last manifesto no or can be so or buy you better gold board. They say the cocoa board. Now I take care of those you know. As me no kasei. Gold a year 2. It was small scale mining Dimunina. Indians and Chinese ne todeko. So imagine Sikadudu a year lusu at the end of the month or at the end of the year. Nti this a time bia odo man ni din ena koji sika ba na odi aye de obeye unia odi na finance minister nso ye nim se sika ne nso ba ono nso ne percentage wom se si asa $3 billion kura ye kan ebe ba bedu o man mu ha na ye de e ba bedi e ho end $3 billion biem oh wa uni cheme do na oyam hwehwade no papa no ade bi ho ye boni o gala eduana ba enye ize kura enti no empanyimfo no especially Nana Akufo-Addo Bawumia omunhwe no mayi okay munhwe no mayi alhaji de abusha yanye abafo nka ya pa beto so me asa haya jinkwa 1.9 Kasa video series to me live and we Facebook page no Ajenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube Ajenkwa FM live yeba sisi He wants. What's the wedding easy? Oh, you butu Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Missy Semu huma yeshepe. Minketa was mikuni. My husband is sick. Hey, Jama Tonodo. Na basin oyen. What's the water tested positive for malaria? No, na been one for ambulance na one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nyasi from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadi. A branch pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day.
No dona. Man no ye done. Injija wo malaria enka won to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwe sa edwade nkratoyi ajatum se eye. National Lande, Alfeya Beja, Casina Bega, Afina Majuma no Beco Swankasa. Ah, Bema, now we flesh at him for Tom Potos, no, anyway, near Gisaro, and then what to be an Massa Choco, yes, is Siane Abi National. Unia, Abi Annie, Abi National. Sikakrabia for what you buso bia. Share, Womo, she say, Papa, a beso will how you nano. Now, but Wubunia who hurry what the year Jumano. Massa, when you beg Jikeke. Hey, it's even Abi National for you. Oh, I'm where do Kajeti here. When you come down in a dinch anymore. Tell it out in Rika. Only me how? Do you know my problem? Intiko Abi National Crabata be a ben one neck. No Nusika Crabia Musumpa. So once and Bisabia, Francis Sia. 0322 002 922. Abi National. Pasum Jesafwa. I was Sika Crem. You Yayo. The Bukunu, and Kunsay, and Yamakun cannot permit show with damage be papa. Cost of the sea, Manubi, and Kudena, be what does the boa was so dainty? Was it a Bingo Pharmaceuticals, Puff of Syrup, our dear baby? Into one thing, you were Puff of baby, and Kodanto to Fura, a brown, a brown boa, now Puff of child, and so dear, and Kodan, and you know, a brown one bush, a woman, a SCA, and 2 Sierra. Now Puff of adult dear, and Pennyfoot dear, and Puff of family. What could you do it to a Bingo Pharmaceuticals? So one Puff of Nansa, no one to work. Oh, doctor, Puff of Syrup, send your million what does he do? Must you say, I said, you didn't cry to mu, I just say, yeah. Anti-pharmacist, me fear for United Power. Nanson, ye won't cacran say, me you tip payeno, Kata, ni winning necessity. Me banon so when I'm mre, why you say boho, na mediate, yet. As me need to 12 from Edia should be a bit jam as well. A jamega, ga, na washe. Me fear dear, what do you? Me you didn't so fear dear, a yeduchem. Into way say in free fear. Would you and free baby idea? None your drooping. David, Ora, Tipaya dear, Wabajuma Musa pharmacist no. Me who be ain't to was it? Or wife Tipaya Nazakataka home. Good, and no obey here. Entramor D. And I was so Benedipa and so Amana Embre. Okay, and no obey here. Entramol and Casa. And I would know see a job ga. All right, that is tension, headache, or migraine. Okay. We'll be here. Entramol plus. With the na no fear for no said the matrama will not prepare. Entramo D, ne Entramo Plus no, Enyagro, a tutti payasi de kude, is a Uber now, Natia power there, and your was a FBI said, Jedian Cat, we are just to say, yeah. I just was 1.9. Therefore, there was some of a near Jedian Catwaba, yet was ona Yanko Yanim na Institute for Energy Security for say na me admo free so bo so ni dey kan 1st April from Wobo ebeba form amu nchemu mienu kosi wa amu nchemu nkroso we liquefied petroleum gas LPG nya ka ho bi na gas oil ka ho bi diesel petrol ni nya ka ho na wonu ma chem say sentia ne bo no ba form no sidi na ejina na nse kakra no eno ka ho bi ene bi o amansan mu no edwama aso no ne bo na be ba form e ka ho ena ama ne bo na ba fine yate ase kosa ye busan say adai we ke ba nyimpe no ana mpensa so ena form wo yate so enso sentia de lori fe ba bi ejina na ejina adena abano ese Alhaji I say from 1st April fuel no bo beba form asam no de ebeba soro no eduana ba fuel no sen na yeto no sisi MPP ba akonya so no na sen na yeto no okay empre dodo sen na omo increase ya increase fares ka ashentua bo meboa yeah emre dodo sen
na yen county o na yen county but see ade a drop ba ko bia all eyes on drivers and transport eduana ba bibi course say yeah hwe yakwan a yewo especially asphalt highways no wo hwa this time no a same term pa mashada ahwe die nti na saade no esi me sorry ye de na menim pa ye ka se trailer obi o articulator se de ye ka no axle wa se eye mienu me so a me sorry nyina sabebe nanse mu bi ho wa obetime ye o axle be 3 kura no na se o ye ogoro 3 o nani na same kan ba ko de 5 5 asem na woka e bi ye 7 na se car no e book curve na e twa U10 a she punishment ties no e de ma asphalt na e wo form no especially when the weather is hot eduana ba e is so serious transport owners no enya o mo pe o ni nyina ne se offaloader sika obeje no se okaza auto fuel a obetiti awie no no de ka I'm telling you fuel prices e ba soro no na make am a free 14 cedis per gallon, that is petrol. Now we know so number 15 cedis no e ko ya kodru o de check time transport owners shall say o mo yes axles no wanye sa obeboka eno nso kura no de obenya no wo so ye kakra bi ansa na car na kwaba because car adwuma no no waya all his life enji say adwuma na say na one pay ways and means bi okaza oton car no kura de adwuma na ode kwa akoye omaya ye timu nso na dwetire ekuta no day in day out aban no ama odwetire no say a devalue eduana ba is so serious on ka adwuma aye kan kakra bi ayete so sa 1% a wo kan ya ye de ani si o mo so se o mo nte so o mo humponya ye mmobo no se ka ekoba se ye taxi eye uber eye trotro eye goods de ya ye kan cargo ni nyina de o mo sika o mo benya o mo mfa so a o mo benya no enu bi ena ekwa transport owners no o mo de kakra ewum ye fe binum transport officers TOs na o mo ebi akas ne she o mo nse o mo didi akire aduana ba drivers an kasa o mo twi cars no o mo nso de enum ne free ba mate fo o mo di mate enum ne free ba even washing base so wo ka o de ye adwuma na unya hwe a o de be kwa akosi washing base ye nko o mfa nko ho enti nako most of the washing base agu enyi bibia ntrawo se bia first me hohoro me car e bia 3 times a week se bia ye once a week and now within 2 weeks ne bia once obi ohoro car mpo mankwa amba anya me kakra me de be kwa akosi washing base me horo eduana ba vulcanizers o mo ye car ties are yeto wanya sika e wo se wunya tie papa kura wonto even liners o tena trotro mu ebi a wo pini kakra bi na o ntomate anase bibisa ka na wo de ye adwuma no wanya wo mfa so kakra battery doctors eduana ba auto electricians straighters no welders eduana ba fittafo eduana ba loading boys omom load car wo krom ya load car wie ya di usika emaw wo hwe sai sika we metete a ebi nka loading boy wo be hwe nanim ekina wo kwa omba mbe load car no wo be gina da na loading boy when you mate ni nyina nso ye adwuma nkakran ye kwa ye ba ye okay even GPRTU guards
and sana the almighty spare parts dealers. Dinti me bobo say din nyina ne say car ba ko pena ebeko aba na driver etimi anya ni sales a ode beko akoma ni owner no sa sika ni mu bi ene bibeko sankrofo we nyina ho. You understand? Which are police for classroom? Oh, me now for me police for it, you know. Now, I don't know about him. I didn't so serious on. On say we can 1% asem. Na yati eni esika for so. Lorry fair so. But you mbusa ye ho say. Emra dodo say. Ena. Ye increasing fuel prices. If 2017. It mean increasing a beer 5 times na ye 2 lorry fair mu. Se wonim sa de no. E be a kwa utumu the drivers wo mo ho mate for innocent boys. Na for mu nyina ba bedane nkolabone because I was we ye nisa sem kire obi na the force e fa 10 pesos and 20 pesos bi. Because nyesa mu sales mu nya driver the pressure ama mate. Mate is the pressure go or the same passengers. Okay. So, you understand? These are some of the things I was say my adwene ekoso ansana ya kachre drivers ana kawo ne say sesi ade ya teso aba bedru rate bia e wo se mo yeden mo teso ti ya teso yi nyina ye kan eye edwaman so e na ya teso entina yenso e wo se ye teso na no so kura no the rate was a teso as compared to said the artist were German so no as hana ye no ana. Okay. Obesha omutimi be last 2 weeks ye ni hana large ba umia na me ka se ye be ye achieve onye careful because ntro twa no o ma time bia ye kan wati kokko se wo de ntro no na unim twa nti koye yate so were German so no ba be twa ntro say gold for oil ne den afraid ye ko abonte kura ko hwe ya the rate at which you take so no. Any bibia nanka mkrofo pese transporters ana say bibisa o montete o mo ka esika so ana bibisa. Enti sa kakra bi a yete so a ni ate ani esi o mo so no. Ye nhwe ni ye. Okay. Because o mo adwuma o mo ye no. Ebi no o mo de tortoise. Ah edi e ko edi e ba. Eno na omo de ye omo seat yie ye tena so ne epini a antete ye ntade electricians nom ne nasefo ni nyina echi no de hu kese pa ye sa axles asema american. Okay. Eduana ba se trailer ba ko o hwe ne tenten as a train sa ye memra yesusa trailer no ebi ho a ba miensa na ya kan bom sa wo na axles ko ba 7 ni 8 rotos nso anka ye gigi nanka ye de siesi akwan no nso a mo ba betwam. Okay. Eduana ba obeka ya last year honorable chairman samba so amehama ye bro no abo ni nsuo ne netie ne bibia ema odwane ye odru kronom New York Junction. Okay. On say o sane free ni say on so mo try so mbe patch yeah from mo clear we no speed ramp. Yeah. A non-qua accident a cause ye the last accident. And Rasana Yibida ho. Trailer be good at the Honra. Me say and traffic and my bar on Yasem Ketua. Oh, the other side no. Omo ye and did 3 months. Kosha amna a sent cha e de atoho. Adriana ba. Musi road tolls no. Se ensumo se denyo. Muna mu ye premier fo amunim sika di. 80 million Ghana cedis. Adam me say so almost enye sika bia me yem shame. 80 million Ghana cedis. E bet me see John Mama schools no more than 20. Eduana ba. Edi o manie. Edi o manie. Ala ginje. Mamen ka asem niye. Pusi fo. Ona o ka asam no. Say. O say obi a waye bi pen no. Ono na ye de manoa
obetimi aye se o kai sa asem no sa na me kai o machew sa aduana ba me se o kai sa asem no he mani je sa taben oh me kasa na udi wo tetemi na je na what they can mama nko mi ra kokuma fo na akra yentie no aduana ba me da se na eba ne se ya mpanyufo se drama mfonso ane akaya no chao oni mi se asem na aba ye ka bi ye nim nyansa enche etiefu a omuti pa bu ba Kumasi magazine nimdifo a egu ho no enye nimdifo ketwa na sesia yo man chichire no ade a pray wo certificate o bo masters way o yesay nti theory no ene ade bu o man no na theory practicals amemo a enye hwe minim papa bi o ka magazine nimdie wo hoi baby me yonko bi motocar say for massacre mu o new road yes nya wana me call ya dance kai bi ko awa me fa mani hu bi da dance bi wa me fa mani hu bi da enso yes na so ko papa kokora so wo hu ala je beje wonsem wo ko ne ka to se ka we yesi hoi eseye ye de chinga na hanyina anye yi nemo ye de abba massacre mu ho papa panimu a wo be 70s wo ko ne ya dimu a me se best guy bu a me fa mani hu ne wona ko ya me hu bi da me se aduana ba wo ja ho a wo busa Ghana ni said ya wo be hu magazine fo nim die papa e wo ye mu no me boy bi koye adwuma bi ma minister mu a ewo temahabo ewo temama no waka kire me say na unipa no certificate na me say ne certificate eguntiri asema wo bisa so certificate dia anka ene wo de ne she baby na me say na mo certificate no enye the only certificate na abeye ade na ma nim dia no wa ha enu nti na Yewura Kofi Apalu wan hwehwe baby o say no wo deserve me party no leadership enu nti ye me national regional chairman so hwe hawa horo a o man e face no sa theory no eno na ye hu say yen ne wa ban mu a the road minister was say fan free magazine because wonim car who say na for road minister yes who for the free magazine of course yes wonim say na alaji ka as a weight so na as a weight no when ne betimi ehunu magazine ni ne betimi ehunu because drum na azel no ba no e ho no drum na shemu no wonim weight kura say yes yekofa road minister baha me practicals maybe itino ono so be be itime theory nti practicals no enne de ka na ekwa na theory no practicals na nti maybe itino enrechi penimika say krom ha me money din bibi nti na ensuoto no ofre me ana me so so certificate no onfa na wo hwe so nya wase kwa kumese da agro na wudi na me si yen ye ho na nyansa no yen ye ho na nyansa ne nimdie no wo onim se oman so mpamo mo die no oman enti na Yewura Kofi Apalu ese so baba enu enti na Yewura Kofi Apalu o so baba mu because nimdie no e wo famfo na ho nimdie no kwasem ni sa ayira wo soro ayira hwe oman bia wo se ekoso bia no wo se obia de ne nimdie a wo no e kabo mu ansa na oman ne nkyekere edi ho sesei on se ye kano ye se ye beti fuel so mebo a fine ye mbisa se importers o mokra ka eba importers o mokra spare parts eba no omo so asetena mu te say because omo corroborate cowness what if fuel so all right but all kwa tie no tie ne boy say okay sa cost no on farmer wan enye
passengers na ye no consumers to no obeta ma omu ana meboa okwakoto engine no duty a wakotua custom officer bia abetina kwamu so ye tax force no asemmia nipa ne mene no otua on spread ma hwan enu nti no aban no wo ba bia wo miafa na se o ma oman ne nchechire aye flexible ama temamufo a afi no ubewu se trotro no oni wonukura ontime nchaage because temamuni ni nimde eko okay so na oman a ye chechire no ye so obi mu na ye de na huku soro na obi de ye de na huku soro ye se wasi fom na obi de atwede abesi no fa wesu si mumie no ye pe David na Ghana aban unika pre so what must ye temamufo na boama wa ban ya aban ye hwe abrofo ya oman na wo state transporter abo oman no enchichire unkwa abrochire kro bia ma obi emfa mate ene trotro tafu kro from ne ode say anunaga janse ne sofola eni ho what must say se taxi na wo ho a taxi no e wo company bi nsem e bia nka momo hai e bia agenkwa ubo se mostika se bobo bia taxi bia bebro be 1000 so what must say enti taxi ne ye adwuma one no driver ne nde ne ho but ha no individually ana obi ye na adwuma de support o man ne nchechire enti sa individual na ono no wate ne sika no so nyese bia dadam no okofayo okoji loan ana odi akoto ka no loan no so otwe no because aban wama economy no atete apansam enu nti no loan no interest rate wo so no eso no de ka ne ye adwuma no o pese on spread ka no ho ka ma hwan ni odi do beba be fro no because aban ka si wo na bia crow from bia kajetia etu kunonom aban ka si wo je 1 cedi na private individual business person so ka esi wo je 3 cedi a onkofro private person ne de ne da obefra aban de aban wo ni bi wo de akura gu okura asesei wo sa toma temamufo o pa ko new plan hire o mu ton o mu bokan aban ka pa wa ko kraba o mu timi bobby auction 3000 Ghana cedis 30 million na temamuni na besiesie ka no na esa atwe Ghana fo nti aban chese ade no enya obotomu sika na wo de ye nti wo mfa ho so na oman bia no se ye chichira e wo se ye dwene temamufo no wo mu na temamufo ni wa o leadership na enimu Ghana enkoa na aban entime nya japade eje se temamufo individual yeah obi ye minister de otimisi ni dan wie obi ye MP otimisi ni dan wie but tim oman ni sika ye de ye ade ne de ntimi wie unse areho sika ye kwobobosi ade aba governor kurani abre hu a fifrete na ontimi na oka no sa sika no eba ne ese ye de ye oman ajapade ahwese ntimi nwie enso individual bi wa ban yi o timu yi so ama sesie no ne mansion bi a wo kukurasi wo no enye mansion ketroa but yentua ne ka no onye minister na se woni di bia wa ban mu no ebi kura protocol na oni bi last time bi me kaiwa kaze me betena wa fidi so kaze senya abato na ye toma ebi no mu a anka the wood matters kura no oni bia ande no kwe no oni bia no da enso kokromoti kwato abama anu nti no isu V8 because Ghana a grant no car loan ama oda V8 muntu ono no wo hu no no sabe use common word be said do you know me who are you so what am I say o man no e was say emre dru say ye yi hu ni free ye mu o man ba bia ma na ni bre say we better than sa minister no we better than sa so called honorable no or honorable and so what also you honorable anameboa eni de ne de ama ye mpanyimfo se bibia no kandifo wom enti wo ye kandifo a wo ye sacrifice e wo so sacrifice ma me enjoy
yɛte kuo kura no me de ye common analysis bi a wonsi yɛte kuo ne yɛso yɛ kandifo mu a seven preduas apenkwase afuro abetie nkwase asɛm agum wonte bi da mbajo wonte bi da ɛso unya thick skin what must say because obi ba meeting otimi ka se mi kotwa bi akokɔ so obahu se chairman no so aba form ene sa because nipa no free kuo no ma ne chairmanship na nimu yeah but Ghana no empanyefo bi aforman no granted okay na yebesre Ghana nye omodia te se na alaji bend no me we dey just correction bi na me ka hye o na alaji ka se yura John Dramani Mahama school enye ne de Ghana school okay because enye na brabo oman na brabo ayabo okay otima say abrabo a wabo ye de wo personal de ya o oman na brabo nya wo de ya so until no ye ka wo se use o mine first na wo ye no ye do din bata ho na ye do din e bata ho ye ra Kofi Apaliso oba betua nkola aka ayusu Ghana ska de ahwe Ghana man no Ghana ska no oba yusu se se ani fie otimo no ono an personal life because ma ban mu da ana wo de esi fie tim enti oba na se oyusu o man sika ye bibia ye bo man ni din akire ne ade ne din abata ho ye bo man din akire de din abata mi ra boku ye mo man ni din a ye din kan e bo mu din no ma ya enyo mu dia adokwa enyo mu dia area Gusi Central Market e no say ye wura JDM nim se Ghana sanyo no a eyi obi afufra sabe enye sa de chichi wo man enunti du ba bia ne nsem no aso otuatua ya so yahuza so ame no de die fraud ya ba no se wo ye pa ye se fom ho ye ba bete so e de aba fom we ene hihye ya aba no wo ye na we ye mamaji kaswa okay was say NDC phonim na mamaji ebe ye frabera e de NDC a opposition wa no besa atena na we de senka enso bo na enya woro ntoko achichije de enso wasi JD NDC former no medi wo manim no do meku opposition we aye OPK Patriotic Voices go so and was say bra muntaka okay okay yanko amana so na ene ye 17 years ya Eclipse of the Sun si de no maybe kata ne 29th March tinem fiche dunson ndi wumi yakwa mazo 0204905645 0204905655 0596248959 baba chawudi adeba bia wakase biwada Mira minuana efie ye boko de e yentie wa yakra la kaka me kan se mame fo akonye so na me chia Dr. Matthew Poku Brempe ana ode no ho kwa pia Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na company fo ya baso ensemo mo kan ye trudo because obi a minister so wa body degree bi e wo wi asibia so ne ka tigare kwa nu afre fitani boko kan wo se fa set bra so sie set ne wo yetiri baba anakwa bebo mapaso ne adwumade a oya mama dagana emo mofa ya betre baba yana le do ko mo any more problem so because MPP asamba tena mo kan nyo ya kan nyo oh opa ye tipu ta ho my promo pretum sa dem le na ho kan nyo and this asamba mutmin kabi this asam de na ba wo pese kan bi bo so teye NDC for education military atade edi ne nam tomu na enya journalist bi antime nya board en kan tiram say o ka se wonya no kwa fo ma ho o kura no wuntie ye ofa wuntie ye ana wo chastise ye wuntie ye ofa ke what be kana te wo bi tekese woni centrofo problem adam si wuntie ofa me ka se wo me say centrofo in general so wo te me ka sa ni mo ya I mean, Bremu, you are one in over 30
200 journalists in this Ashanti regional. It won't go car. And you're enough. Often, you will come party chairman. Then I suppose you would have some air coma, soldier for. Only the bit me became say. Want to me, come to me and I coffee watch it. I say, please, my dear. And this is from the Ghana 14 will be. And this is from one way for. Oh, yeah, that's it. Everybody said, we didn't baby, I guess, if you are Daruma. Again, about come on, I will do it was was. My men for education, I mentioned my young for Allah treatment. For my team, Mr. Other than the phone for the show, about among trouble and a correct in the CKG. We are here, calling so someone, grassroots commander, and ask so fine, my party. Dear man, number 2 for the DBA, don't pass a one corner of a wall. Motion among them. Mammy commenting and Osha is in some way. A fat gay lesbianism, some and at Chelsea, El Ghana will be a cabia. So they made it be a mecha, Minnesota Mampany, maybe also a listening government. Next, Sapapano, or I'm assuming, call subsidy. Yamasam, a woodism, and you and Yado Mampany was so. I don't think there was a cathedral. Our Michael Ghana is not a Ghana. Oh, that's it, young car, yes, and but you may be a cassette to Adaruma. Adrianaba, Madame, you are my way and outway. I don't know you. Nana, if you walk on here, never part of Boko, Dianaba. You are Jimmy. Namisha said, my boy. Namencha, with my young for Alan. A Jew, Martin, Ghana for you now. Let's see that it was a dindu. I'm Panama. I'm a PP. Now I'm in Santa Fe. This winning now. What do you say? I'm a universal. I was a second vice. And I was a phone. Let me know the basso. I said never. Let's catch it. This is for someone coming on to. No, maybe I did behind the moment. Now I said, yeah, and it's book. Yeah. I share to the first idea. But the campaign of every year. So when you say, that's it. Maybe I wouldn't be a casa through Adaruma. Oh, 2 for Uncle Ponas, you come on a pay. Yamia Quaco, watches just what the general would trust and get me. Yamisha. Now to your corner, being get the 2 Obama and could get them a train. But the dear must have fried Bella. Some pie, my mamma part of Squire and Tima mentioned. Can I come in, you know? Opana no back what I send in a miracle. Say a fool or no, yet the first one here, cafe, drivers, and the so. And you be normally on the seat, and you be normally on the way, and you be normally on the way. Yet the 2 fool and which one for Swan. Rather, see, this is what the 2 fool, your friends are friends to one for Swan. I'm funny, daddy, if you need to be a memory. It is yet the fool and yet the 2 Swan. And the said, drivers, so I can say, and so because one big city said, yet the 2 fool, and 1 month to 2 or more, your friends say, transportation. I've been to a number, I say, yes, it's 2 fool as well. Me and the group of drivers for say, and no matter to put a woman, let the people sorry, the group of drivers for say, on the 2 fools, and you be on the seat, and you can be on the Cobac on my, there will be a new home, and you force an ocean of uncle. They get the 2 fool and so. Drivers need to take a your friend say, I stand and so. But I say, yes, so yeah, that was a pin, but you would be a Cassafi Wadaruma. And on Pajodi, maybe a Cassafi. Pajodi, maybe a Cassafi. Mia, we did it somewhere. And another did as a gold filling station open me, Panana. Yeah, the Tradian Pong, but I don't famine has. And what Mamin Chia, all MMDCs in a central region and a regional minister also. Chamadoko Kwapia, Mohammed God is more than majority, and the finest vice president. I had Doctor Alhaji Mahamadou Baumia, Mamma Basinaman Chanapa. I don't know about me, I did about what me have my with my education say. And then, Ocean Yaman of Fool, where Pagana, Adiana Etienne, no more minor Pomomeno, and Yasentia dear, and you put to him on the Koso. I did the bill, yet you saw, near car, and say, oh, could you get one? Put here, or more ship on your manager say, that's a woman to be. But and you know, who should fool a gold for all you know. But from I am young Minoka say, if player will me by 15th, no, as a Saturday. It's with them with a say, I didn't still a good year any more.
me comedy woman here me on my young for obey a year trader for good and for no president no me some more can be me and Thomasum and now you almost say you the tax bar almost a day a price maybe as after so how come to the sense that Mumu Samana can say and Nima is Shipo and my tax the cost yeah say you run but you baby I can say for Daruma open in match Mira Mejoso Congress your friend says Swansea yes Swansea me da say mama chia ko do ade da power bantama for smebere ni share so na masabi do asawase open ni eya reho asefem sabi enne Ghana kwa kuduro na ye koswa nye nipa that should defend their binary as a trophy yibi yes I ka ye yibi abani nya ban with ni person share me no ka say ye wa hu chim a ta say who you be bia eni the bia to ye oni aban nkasa na aban ntia sese enya mo pa so mo ba be no mo Ghana fo nya mo enka ye chaupa na ka Ghana fo wu se ampa mu ye nipa mu gira mo nan so a se mo ya de boni amu hu aso bi nya ba wi Ghana beyond age and ne ye gu so ye sere pache bu kutodi ka me kwa kwa si nya ge kwa da gia tumi ye tumi adidi ada na se bu ma na ndu sa solitude pa ana yi ya ne tin bi ya be be die ye se sa po mu nsu John Dramani ma beba Mo se Swansea yada sipin pache wudi ni baby a okasa efri Wadaroma Alhaji Ghana fo akasa o ye ko Accra de na wudi jai Eduana ba emze etifo nso binum akasa ma yetie na MPP for emze na nse 7 bi da o ma no na mo se yenya de ya bon den na mo wo edema nomne na sefo se meka kire o ma na metu o mo fo se GM ni cho a o ye no o mo ncha se monitor na o mo follow nso kra nka o mbetimi afa na dwenkyere ni bebre na nka mre kakra akai nka o mutumi ede ate o mo anim kakra but I don't know say o mo befa na se dan a de o kai bi ma mani je kakra I think in the eastern region na o kase secondary schools on say and no more aduane no say ye de koko nko abesi o koko no onumu a o de uhwie kra obonsa ase no anwea wani behu no direct enchine nim sugar nim no milk no bread bibia nka ho enjisa no ma no nyina oba ne no sa e bo payana minim de nche omoye sa ena GM ne kase yem no no hunu bi pen me na meka me mahu bi wo hunu bi na ono de wate say ye nua na ye de mankwala ne nye me fuazo because mahunu bi so ati ase e ka nkwala ne wo school ye bono at a time MPP nim se omo ba akonya so na free SHS no na day school na ye yenje ye free a obia enim so ati ase nti wasanka se oba aduane a ye de ma schools no on supply aduane no na ye di sika no mom ene be ma schools no no mo ankasa akwa den akoto omu nuane na no ekobasa na se aduane a o no ano anya aduane papa then when you be holding responsible a school authorities na okay in MPP for sa review na ye ka almost review trese cancellation no a ye trese nye sa nkansesan e bi na ye nye no ba ko pe na maka no dodo na wo follow GM to na em se oka na de tosu bim em se minu anyamesem nkene ni ne behia ko ntimi ama ye nim de nti se bia ye boko de anyamenye no boko se MPP ni aban pressure nso na aban so nyamenye ni ye ma no na ofata makru ono nso o se menchia ni na echi no wasem no na me di wie ona o se da be na wo te se oh me woni video nyina o ameka wen o kan baby a o ti ya nya na ye fiura obi ana ba o so obi a wo ye bi pen ono na ye de mana obetimi aye o kan na meke e dia asem ni ye kan me ko kan asase o de me ba me wi ameka en e ho na ma me hu se aduana ba se onim fom ampa onye ize o onye ize de no na ma me di hu se ampa de o kan no nso kire se GM
ene ba obetimi atoto no ma me na mka se die mba oh o se die waye bi pen no ono na ye de mana eye kasa ayeka I'm telling you bia no say ye me se unim from papa anu ya Alhaji inde Abdullah watere ka mi rama fakra ye diwe de anaba ye de nyankopon ase se waboy nyina ho ban se de na Alhaji kana ye nu anyamsem em se bibi na esi no kwanti na bia wantimi amanti nyankopon mo no ho ban na de elmana ntimi ama bia ontoto no kama de anaba mesre nkwade ama Ghana fo nyina na Liberal Party yenso ya konkoden ama Ghana fo nyina hunu se ampa yemfa oman no ema mediagro because oman no nye agudie man na ya be ye nneoma pa nyankopon de hire oman no omanya so mfa so onse enuanom bia omako prison edano omano disem na mebekan obi wo a obana onene de nkomo a wose nkwan bi wo fie o ye frɛ no so antie nkwan sa so waso odin ne do ko fie wa so waso te asem a kiamfo aba enti 2024 Ghana for Liberal Party of Ghana yebema NPP fo anom so antie nkwan okay because o maso edene eno nti no ye de kokromoti ebe kire o mama hu se omuni adwumanya omunhya ase empa adwumanya sabre because ento aba ne biem ema wo mu ana party a Ghana fo nyina ehwe nanim so ono so beba beso afram aswai na ye hunu se ampa se Ghana no nemu ode eno ye Liberal Party of Ghana ayura Kofi Apaluda no eno nti wo Liberal Party mu be a Liberal Party koka Ghana ni bia no wo ho akwanya se wo so ultimate stand as a MP because Ghana na wo besom no enti mo bia mu ne ho abofia obi anyi ne ho mpie se wo Ghana ni ba no obetimi asom ne my Ghana ene obi a wo boni din se wo ya asemase no true charisma wonya ye ana ama wo ultimi boni din tu so nya sa charisma ne bi na ju hu di se wo so ye Ghana ni mapa wo so obetimi asom my na menim se nyankoponti yensem a yeka ensempa yeken Ghana fo no befa na sopemu na yeye de no de enya atrosem me se Ghana no se banchene nya eja ne beche enti se yen ye ba ba mu na se ankoyi a 4 years no krawa yes eno ano no na yemfa Ghana emeye experiment said ebinum aye no ye ba be straight neoma ama neoma toto na kwam we driver ni because your professional work wasua abrochire ye nuanom bi omo abrochire yembisa omutimi ka se Ghana otwi taxi enya ne ferry because onim se taxi a otwi no pay a oje no che Ghana bank manager okay so what must say nti ebeba ama Ghana ayekra behwe na Ghana fo nyina hu no se na Ghana emuode biwa kwaku mafo wonu ye dwenteni de ma Liberal Party of Ghana asante mantemu na akra wa ba besum Alhaj Nje Umaru Abdullah ekasa de ma NDC amikuno no pe won so aba besum yetifo watichi mechemu one of frey one of de adwencheni susu ya wodo ba ye da obi biala ase kodwo ya meche producer wasum na apia aba besum ye Rashid Yakini the writer or the for Facebook YouTube no so kodwo Safo Michael obofo Michael won munya abo yichi dom na anopai ya dom pesu aso tise dwumadi asomo ye kwedi ma memfa awodedi nkratoi emfa emma Deborah Ofori Amanfo Deborah Ofori Amanfo wo ebuakwa we free John Abambila we NDC communication team member and was a Deborah Ofori Amanfo ene we do our day when yankrompo wonyo kese omo ni swadi hu wakoma swadi bia emremu wontutu anamonsie no mabambo mu odene enka ho afi ene una kasa si nyina so Deborah Ofori Amanfo we free John Abambila NDC communication team member na we enso Priscilla Boatin yeta from Mame Abrefi Okoto na Mame Praise ene eywa woda
yɛda onyankopɔn ase sɛ wɔde afe baako aka wo mfie ɛho deɛ woyɛ deɛ baabi apɛ so wokɔduro deɛ wokura mu sɛsɛ biara no yɛbɔ mpa yɛ sɛ onyankopɔn sɛ Priscilla Boaten yɛtaafo maame abrɛfi onyankopɔn nka ho ɔno nni ne yie wɔma wo so ɛnyina mapɔma adwa so wei ɛfiri Rashid Yakini the writer nkyɛn ɛna wɔde ma wɔ se happy birthday Priscilla Boaten yɛtaafo maame abrɛfi abusua yɛ sɔre na DJ BIS ɛde adwuma mmerɛ atoa so ama yɛ ma ɔfidie na yɛ na wo nipa